Pozdrav svima, danas ću pokazati kako da omogućite Windows gadgete na Windows 10 sistemu. Znači, prvo što trebate da uradite da odete u deskripciju ovog videa i da preuzmete ovaj rar file. Onda otvorite ovaj folder kada ga ekstraktujete i instalirate ovaj program. Stavit ću srpski jezik i idemo OK. Dalje, ovdje dalje instaliram i sad sačekamo i kliknemo završi i sada je on instalirao gadgete. Kao što vidite, odmah se otvorilo, a možete i da ga otvorite desnim klikom pa gadgets. I sad ću da stavim jedan da vidite kako radi. Kao što vidite, radi sve. Ako vam se svidio klip, lajkujte ga i ako se niste prijavili, prijavite se na kanal. To bi bilo to. Ćao.